Oi, kau yang lagi nonton, jangan lupa kau subscribe. Terus kau like, bila perlu kau share. Oke, thanks, bye. Iza, Aa, dan Akib lagi bermain bersama di pantai apa, A? Pantai Ancol. Ancol. Kakak Dila, ayo main sama kakak Jija. Ada Aura, santai guys, seperti pantai, memang di pantai. Aa, mau kemana? Jangan jauh-jauh sama Akib ya. Ada Aura kenapa? Ada Aura mau main pasir juga. Iya. Ikannya mana tadi? Ini nih ikannya nih. Main apa? Haidar, main apa? Haidar, stop. Cukup sampai situ aja. Ya. Papi mana ya, Papi, Dek? Tuh, Papi. Haidar, main sama kakak. Ita. Iya, kamu mainnya di sana aja. Mau kemana? Main apa, Kak? Main pasir ya? Ganti baju juga ya? Ya. Sini dulu sama. Ganti baju ya. Mau kemana? Mau kemana? Ya. Dedek Alif lagi di bakso bontet. Jangan tendang-tendang ya, main aja, main sama kakak tuh. Adila lagi bilas, kakak mau bilas. Udah. Mau bilas. Udah mainnya. Beneran. Udah. Ya kita bilas sama kakaknya situ air. Ya, itu berkilau bajunya. Halo. Oke guys, kita lagi di air mancur Symphony Of the Sea. Ya.
Sama Aki Pak, itu sama Aki Pak. Stop, 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 stop. Halo, iya, Dila. Basah ya? Ya, Dek. Kakak Dila basah ya? Maju lagi. Sini aja. Sini aja,